capek hari ko kini ko sabar saja lah bos. Deh, kamal akan cari orang di siku. Bos ko ada dosa yang disuruh hanya. Jelek kampung ko nak ada orang loh. Malah ka dicari ko panyang itu kapalo ko mah. Jelek orang karak lasip rayo ko mano adok piti ko le ko. Iyo lah kayu dah sekopi. Mudah-mudahan udah pasti kayo besok. Tapi harus ada banyak-banyak bos saho. Banyak-banyak bau sao, banyak-banyak berdoa nih kok. Banyak berdoa, banyak-banyak itu. Aduh, ada orang. Dah. Awak. Iya udah. Bah, kok hitam baja tadi itu dah. Ya baik nak kaitam bantunya nampi calik. Tapi pakai kacamata hitam gua. Bukalah.